Au kilani, mana o mia nei le whaalia o lo finangalo a wale paketi whaafuasei a le Auckland Council. O lo whaatau a pel au nanga a le pūlenga mo tangata nu umo au kilani i tautua masani i si o manga teitasi. Peitai e whaisina o ngaonga o le tūlanga o Seleni ua tūlai mai ona o le COVID-19 maleiva. Ua o mai le toa tau tupe, whaitau 4 miliona ua whaata alise ona o le COVID-19 maleiva. O lea, e awai ona tātou fi whaasoa i whaatasi, ina ia mawhai ona whaia filifilinga tāua e whaasino i la whonga tutongi, rates, ma au nanga e au ona whaataunu ina pea. E whaalangalonga mai il whaatu mawina o le teleo au nanga ese ale pūlenga ale council i la whonga tutongi. Peitai e sili atu le 5% o tupe maua e awhua mai ala ngā tupe e peo vai tā ele whaitele, whale tā alo, whale whaamālustino, pasi manofo afi lau pāsese, ma tupe tului ma isi ala ngā tupe e peo wale malai wa lele. O nei ala ngā tupe ua matua i a whaina, malona winga o tā la uma e maua mai i la whonga tutongi ua matua i tā ua tele. O nei ala ngā tupe e laungangoina le whaatunoina o au nanga tā ua, whaititia le maulunga o ai tālafu, langolangoina pisinisi ma kampani, ma fsoswani i e o loo mana o mia tele le fsoswani, ma tāpenai mo le numanai. O le tātou ngaluenga o whaiwhaatasi, ina ia ausia ma ia sa o le pāleni o le whaititia o taututongi, ma mawhai o na whaatu mawina au nanga tātou te mana o mia ma whaatawaina. O le luas fluiva o me e te talai nai le avanoa mo whaasoa ma finangalo whaalia mo tangata uma o au mau i au kilani e winga i le paketi whaafuasei a le pūlenga. O le afsilinia sau finangalo whaalia i vaenga po o filifilinga ese. Ua mātou folasia mo le iloina whaamata upu le 2.5% ma le tolu 10.5% mo le tausanga fou. O le matautia o le toatu ngā tau tupe, wa afu ai o na whaalanglango tele le whaatu mawina o nei au nanga tāua a ngai i la whonga tutongi. O lea ua mātou folosi ai le awhianga o nei pasene i ainga ta itasi, o le paketi le council, ma le whaatu mawina pea o au nanga ese. Mātou te whaasoa tu fo i se folosanga, e whaape i, pe whaape whea foi le leai o se pasene si itia i la whonga tutongi, ma le awhianga o le whaatupeina o au nanga ese i tausanga o iluma. O le paketi whaafuasei, na te folasi ina foi au nanga ma poloketi ese e mawhai o na whaatupeina. A toa ai ma le tūlanga e o iai nei au nanga ma poloketi ese pe a whai titia pea ala ngā tupe. E leo ni filfilinga whaingo fie, le tau whaapale ni ina o le paketi. Ai a tātou 5 mga lulue whaatasi i le whaia o nei filfilinga i le taimi nei, tātou te toi foi i le manuia ma le solonga le lei. Lona lua, mātou te mo o mia le whaalia o lo finangalo i le whaalauteleina o le whainga whaavae, a wale tolo poina o la whonga tutongi i talatu o whale taitasi. Ina ia o fiai ma pisinisi o lo whiangai ma toatu ngā tau tupe, ina ia mawhai o na maua se fsosoani mo i lātou. Lona tolu, mo le langangoina o pisinisi whaale apitanga, mātou te mo umia foi finangalo whaalia i le tolo poina o a lātou la whonga whaapitoa, Accommodation Provider Targeted Rate, se i o atu i le aso tolo tasi o mati, luafe luasfurma tasi. Ua te tala nei le avanoa e whaalia e so finangalo e whaasino i le paketi whaafuasei a le council, e tau i le vailuanga o le pō i le aso se fuluiva o Juni. Whaasoa mai i le upenga ta whailangi akhaveYourSay.nz pe walau mai i le oiva tolu o tasi.